Mei juga so isin. Mei. Aku lagi bro, lagi perlong. Halo, Ose. Hello. Hello perlok naik beli PIW bro. Bagay ng por wag lima ha. Kastap sino kang gabasa ko men ni PIW bro. Kasi ngan hapan lek haino asay sin shite ka ba. Sa mo. Of the warm acoustic guitar, Kasi namar mo kala day ka por. with the gentle sound of the waves crashing against the shore. Serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. Te lawan jeng ikong Rebecca. Distant gulls Ini yang summer team ah. rolling tight at Rebecca. Te Merlin minga pergi cintai. Oh, Ribiang. coastal Oh, Ribiang. Oh, tu senderang. Jadi seperti cau. Heh? Oh, albinus. Perlok. Mo Let the music guide yung gagawin sa lek hai mentang kasi to ba an mai untouched paradise Oh, ngan pen ibang ipi where ya uri mo. stress dissolves like Dan ni uri nya bang haban ba mo ni uri bu im. Ma? Ket ni. Bang haban ba mo ni. Tengam tep kanong dang di fi bang mo bam im ma nga bang ha. Ngadang up ya i handman mentah. Các bạn ngadang up ya i ngan pen EP kan ka. View jong ne ba ne. Ha jong ling dong ni no. Baik. Tak kesungil jong ang thôi. Hang tu laat namar bau lai mo. Tu laat mo. Laat tu. Sudah jadi ka ke bawah pagi. Teh lagi. soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of Sini sini the yang pas kita waves duduk. crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, Mencuah ki thập độ này suốt hai độ mình ta vẫn cần thập độ su khuất su that mirrors the ocean's Đây là đó. ebb and flow. rồi chúng lihat ada bro empat perlok The sound of Ini kalau shit distant tak sedap. gulls and the rolling tide add layers Ini to kalau the shit tak sedap, tranquil bentar. sense tape ada of this Nada up. coastal escape. kendalawan i men bagi berkat ingin ya lek no. Hai, bye. Let the music Te ke senang jengi ma, ke senang jengi ka into an Apa?
untouched paradise, where stress dissolves like Darba senang nong kene, footprints in adong senang sand. jujing adong, ha? Te. Ibu ni. Milo. Bye bye. Bye bye, Milo bye. Oh, uduk kun kakong dang. Aduk. Ni uduk ni. Ni uduk. Aduk. Aduk. Uduk. Uduk. Hai ni. Hai ni duk. Ha. Miau. Miau. Aduk. Dah mesti. Ni ketika pucet jangi pucet. Ma, kene ketika berit barit ma. Kajisha kene ketika pucet ni Milo. Milo. Pucet bat Milo ma. Ui, pet kerkom trim. Rak kiu klem bat. Petnya rak krak klem bat ma. Ish. Bobu trim ne perkriat te biang nem te ma. Bobu. Apa ini dah? Hai ông se. Ish. Soft strums of the warm acoustic guitar, Okey, perlok ngan pen ini yang isi mah. Umi udah ulah sedang banso. Mentam perlong pam rau dong red petnya. Dunia ngi ong utok lenem. Utok lenem. Pibat pi ong kumno uri. Setan umroy sedai ki ong kaite. Utok rembai ne uri rembai ne kumno tu ki ong sang lah lem mah. Oh, lapoi dah. Dah. Perhati lapoi dengan abstangi kongret. Lagi nak. Baik ni udah. Setan umroy sedai yang uri rembai hila dalam kelama ni sedai yang tok lenam. Tok lenam. Tok dan beong tok lanam dan beong tok lenam ni sedai yang tok lenam. Bang bahau ni ada set lang bat uang. Set lang batu pasar, mah. Piti piang pasar ni tinggi ang saladu. Set lang bat jejau rubang ha, baong be cersong, mah. Set lang bat cersong. Pin sem hak tang le te kenna. Kamu set tendong kan? Hey, Milo. Pucet. Pucet. Ya. Di sini mars nong ha kene goe deh. Pucet. Ngai pucet. Tabam jam ngata deh. Di perlok mentang dan Mexico. Terso, mah. Ngapoi jenis terso marba jam di persang. Baik nih. Mah. Kena ke school terso. Ini. Dengan kena ke sin ke Menengkong apa jenis po terso mau ngampat tuan menu sin ke Menengkong ngadawan sini. Ini ketika madan school serai. Ta uni udah panding balik emang ni panding. Te ini saya senang jengi yang soal balik ni, mah. Dan kita tip madan tip soal dan petaruh ni, petaruh pada sok. Tok biang petnya tok. Nah, ya tok ni ang so.
strums bang haban bab ngi tingi ong of to the warmคือสิเอง acoustic ผู้รี guitar เนาะ blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing ก็เฮ็ดจัง rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil Jalan, man. sense tape of this coastal escape. Frankie Wakar Wah ni wot. Arak mamut. Wah ni. dan dia syat mah Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. student kita nge syat sampai maaf ya yes. Ade itu lelasan terkena Wakar Oh ibakor Wakar dari kan jom store aja sura wakar ini di ibakor ibakor Oh jumpam dah apa ha apa tu kuan marlani lanen secem lanen marlanen latu lawak ada dah kesin ke menengkong orang poi yang ne senang tengam bat mentangin ya lepet ya ketaka jingking yam ke badan ni tengam tersus ne kesin menengkong orang ya kini kalenti kami syadu sya sning kami syama hati sning mah te pelok ni batnya ni kesurok terkesniu ha ni tamakila ya sedang badisna mah ni pecuk penhor tenat oh lai mau ko ba la dei ban ot mentang Of the warm acoustic guitar, sampai ke 4 ot 4 pec ni blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody oh weaves through the breeze, kenapa creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. beling kaya tai The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. kadar Let the music guide pec ni kila ya ot to yo ke bah an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. kalenti de perlak na pec trap ni trap tai
Ot ka ba? Nang ot ka ba asli semua tengam mo? Bersin. Bersin. Oh kanila deh guys. Kanila deh guys nang bersit. Kamdesyo ka tengam ndre gede guys nang bersit. Ikong when I just eat, right? Lagi I just ngi mo? Libut jasni. Ah. Ini gede kita ka jingking yam ang ni rum mo. Ang piyo I kita tay. Tay gede ka jingking yam. Ngin yelek na jurong, yelek na try na te benlik mana jurong. Na jurong, yelek na. Tay. Ya mana jerong jong kata kajingking yam hang ni harum. Okay. Oi, pejahap. Mayahap. Bong ra. Kini kedai ka mentangin apa ini jingking yam coba sini serum mo pajahap mo mayahap yan tulang tay dan baya sak kali tay where stress dissolves like footprints in the sand. Kene mah terlap kene gede kita ka yam hang ni harum mah darak kali sini ya biang kene pun teh dia size ing deh ini piye tay isu ya kershak lane kersuk yang penuh tah ngambil berapa yang kershak naik kersuk naik kersuk mah sampai ni baik kita kena tay sum terai ani jingi tenat tegak dah di pendai oh sedia window berapa kemau gila ya lunch day ya baik kene gede ka jingking yam ni harum mah jingking yam lahir ha kene jingking yam isna ni isna takakom makalang baik tu lain Sound
yum. Nih sekali nih. Sedih. Let the music guide you Perlu to mentang ada an untouched paradise Tom yum. where stress dissolves like Amazing. footprints in the sand. Jelek meh tu. Ong jelek meh tu. Ong. Jelek meh tu ong. Ibakor. Ibakor. Mana? Kelak ke tham. Yo miyar mak ke tham. Mak ke tham tu. Terlak. Wow. Tah. Tengit dia mah. Kene sedin juga. Tuan kai. Dari bara, telah. Internet ha. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. Tengah sendur. A serene melody Hamizi. weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. Ah. Oi. The sound of Mani bukan. and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Dah. Dah. Mok. Abiang, right? Ni peki kini kat Tadi bersum dah biasa ni. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. Sedap. Dah. Sungai po jatuh tak. Kelangat terkecat dah. Dah. Pet kene ka yam, yam, parang yam. Frankie dan tu.
strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle Ini udah sound of sentuh the jap mem ong ni hang waves kecil crashing dah. against the Dah shore. hakin sini ngam tip ki ong ayo. A serene sentuh melody tu ayo. Ini udah sentuh jap mem ong ni through the hakin. breeze, Senang sungi. Dah creating a ini usah. Yang ni tu pi ini usah. that mirrors the Ini usah em ocean's dah wai dah pi bam mo bang hau tiang. Dan mentah ada udang lung. Ah dan weh. Ah. Nah, dan weh. Weh. sound of distant I ong sentuh jap mem. rolling Usah sentuh jap mem. Te perlongan pedih si mang bam mang. tape of this coastal escape. Te uneu sok mah berit bah dengan bab Piang Piang bang Piang Let the music guide you into an untouched paradise where Bam như tù stress dừng bam á. dissolves like footprints bam. in the sand. Bete sentiu khak best bah sentiu khak mah Senat ha Kene ke jaka lakot ika bagade ke tem terso bagade ke terso sama kene ke jaka badap daki keba pentor sudah lakot ika bagade ka tem terso baik kita gibre bedang ya ot kebang kai bamja try ke tem terso perlok ngaya kendo iya ini perlok nam kelai Jan sengkeli. I kenum dengar ide jan sengkeli. Inyak kali yo. Tengawan on ya i persa mentah ni, tengah ya kenduk i. Dan dalak ya kelipat ide nam klai de parasnong mesti i. Samar ngana syamden ide na syam klai. Klai samar ngarlek. Mo perlok tapi lek itu kilaban itu. Ikut no ni. Aryan sengkeli. Ting lapoi yang ne po Hindustan Petroleum no yang presiden ni bahaya mah ini return ke YouTube channel lah jangan poi silak subscriber ini lah itu mah Of the warm acoustic guitar siaga blend with ya geran amat siajar crashing Arspa ini yogi are kya bes ho gaya serene melody weaves through the breeze. 6000 Arspa Arpaway kene kedai ka niang mah That mirrors the ocean's perlap de oke kita mentangan film yang bisa dengan sah di perang malapoi syah kampus ini sebuah jika orang sama kamera jam ini kamera jam ditangkap nih dengan bentuk dari ketika blog ke dunia ke bawah mentasi jala dan apa yang juga kompoi kemai ketika channel juga sama subscribe share bah like udah punya video oke bye bye I love you guys from Samo Vlog